Jenam kankam zang terang chalo ni tong ni kharchap chalo dawa tangpu tsenyer gaza dawi nyenchi ari longteng khanga sanjir shogdu nyanrin shujen nga tsatam jam soyen sari ye sansam tang thag niwi Jordan Jacob ta yopi ari amaq tegni shigla mamil parta chungwa shiki dorgu shete ari amagma sim sayopa tang nyongtar yang amagma simchi sobji mi yopi nitsatonde ari sani amahung tegni ni nitsatonba tarna za pembi nyamo torgo te shong yopa ngitan chinde Israel tan Hamas ye mangtik shong ni dawa jilhaq rang sagni tini ari magma sapi tonchen thuma te yembar ichi chejin bare yang ari sinzin chi torgo ten eren chi japchur yopi erag tan sriyana yopi trachchu chukpa yembar ichi chejin bare Nyamri jatsuk chi ngasu rukhchur tang ziktin hankang lipshi kagchik chida tangpu tse abdin nyenchi Hamas yi Israel la torgut chi njikis tangwa te tang dewa yopar ten legni ni pal yopi nitsatonde. Nyamri jatsuk chi tongche Antonio Guterres deyo lipshil nam shirpa tang yopa khelin she te ngihtan zo yopa masal kongsu letun korla shifshu shejin yopa yang shuyande. Nyamdi jatsukti Gaza la ngasu rukhtur tangun yochang Israel jongmang hani ni kongok shejin bare. Karsang tse nyebjen nyen zanshu wuzhung sechong pemba tserang Europe ki lahta weya jakab ta yopi wotun japchur watsur wotun korla japchur yongtab chi tamshin nangde. Wami ringzig chi sechong pemba tserang lahta weya riga tongchir tan jorkab lahta weyi wotun japchur tsokpi tsokso jene sekali namtang ni pepsi shiyo par masal teni sechong pemba tserang cham tang zangchul tsatam shiwi rolang je tsondar pemni wotun korla songshin nangwa tang kaptir wot je rigzhong tang kayik songchub wot je korik sokche korla sechong gi tamshin nangwar masal lahta weyi shokni wotun la japchur nangtab tang wotang nyamdil jatsu wami ringzig sokchi korla zhawa zhilin tang yang sarngo pi wotun korla yang zhawa zhilin nangde. Zanshu wozhong gachatsik sa kopa tarna chetu sarwa njigmi njongni dali katsab tonchu ta kojag nang yopi nisa konde. Lipshin demkul hankang ringzig je tonsan jirgawi nangsi tangpu gongtun jin shirjil katsab tonchu nam sechong tang kablon changzum jushub chagndim chi kashag nguni kojag nangwar Gongsa jamgun chimbo chokki katsab jian tsani soji shi sawatar chasir jigmin jongni dali katsab tonchu ta kojag nangde rolik ji yikcha drib tsarwi jis lekar ngonzig nangji yinbi nitsa konde. Chasir jigmin jongni na malo simchi sobdan ji rangla zanshu wot jatsuks shamdag shiwi nyamnyong yopa wozhong ga jatskis konde. Wotji diyob kange nitsa pewa tarna tsongun xiangchen chi yikshir chendo zong domda zhongdil chi zamar dewi satogni janag zhongi xtelin tsambi chenir kang shiki sagni zhong tang nyamzhi shini terka ngondon shete dawa trikchen tsaryopi nitsa konde. Terka koyil sagni na zamar dewi chaki zamlang larji servi sacha te yinba tang sagni tera janag zhongi terndun tsongli kang Mingla Zhonggu Nukong Zixten Markang Cayo Gongsa Servi Chenir Kang Te Yinba Tuyub Te Kunde. Terka Ngogyil Chakin Zamlang Lana Zamar Dewi Sagni Chin Rokpa Garnam Serva Konga Ayartsir Ter Keyo Patang Garnam Tsangi Terka Ngogdun Chi Leje Te Shintan Shegewi Rewa Yangyang Shuchang Tendun Tsamba Tang Zhonglam Sarzu Lekong Niji Sagni Sejong Warla Lagndib Shi Yotav Kongi Shetigla Dondi Masumber Terka Koyo Prishande. Chakin zamlang la serwa teni donak terka ngondun shiyo pa masil janak zhungi chaki zamlang la servi wotje la chimbo ti mingla wayan la chashi jayi kanang ta jir yopi ni tsayang sashi shinde. Ukraine tang Rusi mangchik sanjir shigla Ukraine ki zhungi shapa yana tsunchi cheta argur saya mangpo cholin shi yochang tsuncha tongje me para magma kagchiki kogza shejinbi natun shirtuk shongde. Rusiya maq namzhi shiki Ukraine ki magma zomba nam therni Persianbi kapsag namzhi la torgu temni sala longji maq kogza tetok shirtok shong yopa sashi shinde. Mangchik tatong muntoni jagjin yopi tsoncha mandong we kanga yopare. Tsonchi rogram cheta terang NATO am nabchang maqtun ringzig che chechib zhongchi Jens Stoltenberg terang arala rogram shechen jor yopare. Samdeni terang ga ari longchang kanga sanjil shogdu nyanjun shu tsarwayan lerimzi partiji che.